Tughlugh Timurxon, Abduvali Ali. 10-ci bab Mehdi axırqı zaman. 332-ci bətdən başlandı. Kəbədən Əbu Cəhilmi çıxıdı. Butxanadan İbrahimmi çıxıdı. Mirza Muhammed Teydər Körəgən. Tarixi şəkləşidi. Miladiyə 1349-cu il ədiyaz. Aqsudaki Dövlət ulusunun məşhur yaylaqlarından birisi bolğan Bözdün qırlarında yeni qimiz çıqqan çağ idi. Ədiyaz günlərinin birdə Monqollarının ənənəvi adətləri boyunca Dövlət qəbiləsinin ulus begi Əmir Bulacı Tughlugh Timur'un şərəf bilən Çağatay ulusuğa xan bolğanlığını təbrikləb katta mərikə ötküzdü. Zimistan qışının qattiq soğuqlarına chiday olmay, qattiq muzlab ketishgan mahalla etizlar, daryo sahillari, tog' edirlar, say yaqin bo'ylari, quyosh illatgan bu bahor faslida qishliq uyqusidan texi yengili uyg'onishgan bo'lib, qizil, qora, oq, seriq, alrang, allaqandaq rangli gül çiçekler bilan yasinishib, qishichi tonglab aran visalga yetishgan oshiqlarga yangi hayot beg'ishlagan edi. Zimiston so'g'uqlarida, qaysi bir go'r taglarida, yardanlıq tüşiklərdə və qaranğı önkürlərdə mügdəb çıxışqan quşqaşlar, süngüçlər, seriq quşqaş qarlıqaş və başqa nurğulluğan quşlar öz türkümləri bilən kökərgən dərəxlərinin şexiği qonuşvelib, viçir-viçir qılıb sayrab külüşətdi. Yeryüzünü qaplığan yeşil məxməldək ot çöplər arasında çiçək gilimlərinin üstünü söyüb yalçatdı. Dal daraxtlarının şaxları arasında tinmay şox-şox sayrışıyotgan kakkuklarının kakkuk degan avazları yaraq yaqinlardan anglanıb turatdı. Yeşilliqi pürkəngan Bözdün qırları quyuq orman bilan qaplanğan idi. Kökki taqaşqan şəmşat qarğaylarının şaxları asmanğa qarab boy sozğan idi. Qozaqları soyulub düşkən şəmşatlarının qoludan qaynab çıqqan devir qayının çüçüməl hit pıraqları adamның burnuğa güpüldab urub turatdı. Şərqdəki Ağbaş Təngir tağlarının arqısıdan xuddi səkrigəndəklə balqıb çıqqan ətigənki qızıl quyaş payansız Bözdün töpülükini qıpqızıl şəpəq nurğa çömgən idi. Güldürləb iqvatqan tarang daryası buyığı tikilgən nurğun aq öylərinin otursıda Çağatay səltənətinin törüki manımən degəndək altın qubbisini kökki tirigən hayvətlik seriq xan çediri məğrur kerilib turatdı. Bu yer acayip havalıq bulub, çöpülüknің itəklərdən, bulaqlardan eqib çıqqan taram-taram eriqlarda süzük sular hər tərəfki bulduqlab eqib turatdı. Çiməllikdə can canvarlarının yaqınlıq avaz bilən sayraşmaqda idi. Kök şəhərinin nurluq məşili bolğan aləmni yorutqucu quyaş nəyzi buyu örləgəndən keyin özünün sehi nurunu yer cahanğa təkşi sepişki başladı. Bu çağda Monqollarının Doğlat, Kərət, Ərginətun, Qanlı, Jalahir, Sulduz və Barlas Toxtavi qabilələrinin Minbişi, Tümənbegi, Əmir Ümraları, ulus bəgləri bolğan əyani məmləkət qatarlıq səltənət törükləri öz minlıqları caylaşqan qatar-qatar aq öylərdən qurultayda yenidən Çağatay xanı bulub saylanğan Tughlugh Timur'un altın qubbilik seriq xan çedirğə qarab at çaptırıb kelişke başladı. Ularının arasında Çağatay xanı Tughlugh Timur'un ögey atısı Toxtavilərinin uluq əmri Şiravul Toxtavimi var idi. Başqa Monqollar mı ularının keynidən top-top sancaq-sancaq tütün-tütün buluşub, tartış peşkəş soğu salamlar bilən kelişki başladı. Bu çağda birdilla kanay sunaylarının g'art-g'urt qilib, alamlik sarlığan avazları anglanıb, tabil nağırlar gümbirlab çelinib, ətrafni güldürlügən hayvatlik sada qapladı.
Bu ətigəndən beri kişilər tərəp-tərəpdən at saldırıb kelib yığılıvatqan saltanatlik mərəkənin başlanğanlığıdan derək berətdi. Çağatay xanı Tughlugh Timurning seriq ranglik xan çedirinin aldıdaki kəm meydanğa yığılğan Monqollar adat boyunca həmmisi ballardaki potularını yeşib, boynuğa esişib, yerge tizilib olturuşub, şərqdən kötürülgən quyaşqa baş urup çoxunuşqa başladı. Lama, baxşılar, adrasman və arcı öpürmaqlarda ısıraq silib, gərdişkə tutquş sap bekitilgən şaman daplarını çelişib, Monqollarının xudası Soldiğa seğinatdı. Ey qudratlik burğanımız Soldi, aldımızda bizge nusrat, Ləşkərlərimizgə qudrat ata qılğaysan. Müqəddəs Çingiz xanның öz qovmu bolğan Monqollarның mərhəmətini üstün qılğaysan. Yeni xanımız Tughlugh Timur xanның nusratını yuqarı qılğaysan. O, Çingiz xanның yengilməz tuğunu egiz kötürüb, cahanны zilzilgi keltirgən sansız Monqol qoşununu başlap, bütkül dünyanı boysundurğay. Monqollarның uluqları Quyaşqı çoqunuş murasimini ötküzüb bolışqandan keyin xan çadırının aldıdaki kən meydanını boylap turğan tikmət kekeslərinin üstüdə öz qəbilə uruqları və öz mərtəbə dərəcələri boyunca badaşqan qurub olturşatdı. Çakar qullar ularının aldığı qoyulğan pakar şirələrinin üstünü bir pəsinin içidila nazu nimətlər bilən tolduruşdu. Ular təkəllübsizla iştişvazlıqını başlap getdi. Toyğıcı yeyişib, kuçulu silib güçləndirilgən güçlük boz qimizdən bir hazağıcı içişkəndən keyin bir-birini mazaq qılışıb gəp sözdə çürüşkə başladı. Hə, sən Qanlı qabiləsidən ikənsən də, deyişətdi ular. Turqun donğu çıxıb durdu. Qanlılıqlar ətidin kəş-kiçə küyge milinib yürüslər. Şuna ütülüb ətkən kalıq oxşaysan. Oy, sən kərətmi? Kərətlərini biz obdan bilimiz. Tögegi minilib, töge izdəydiğən haqqı uslar. Hey, calayır mən dedin mi? Vay, xuddi calayırlarının kimlikini bilmeydiğində qıp ketkinlik. Sen haq, beliği qıstırılıq alğan qamçanlarını unutup qilib, bir gün izdəydiğən haqslar. Hey, sen özünü sulduzlap yürəmsən təxi? Qaçandan beri tilin, xuddi tögü qunqurğıdak çapsan cangırlap turduğan bulup qaldı oy. Bilimizsən, sən sulduzlarını. Sen haq, beğamligindən oğurlap minip gelgen atның üstüdə uxlap qilib, o at burulup, egisinin öyge qaytıb barğanda, atның egisigi tutulup qaldığan at oğurlurğu. Ha, ularının üçü üzülgüşcə məzzi qılıb külüşdü. Məriki sorununun qaq ottırsığı qoyulğan altın çirgin üstüdə Qurultayda yenidən Çağatay xanı bulup saylanğan Tughlugh Timur xan olduratdı. Onun arqısıda ustazı Uyghur pütüktisi Mevlani Şeyx Calalıddin Ketki, onun sol tərəfində töt qatlap selinğan ağ kegiz üstüdə Doğlat Ulusbegi, Əmir Bulacı özara məsləkdaşları bilən uşluq qalpaqlarını aldığı qoyuşub xatırcam olturşatdı. Quyaşның nuri ularının uzun kökülü qoyğan başlarda paqırap oynaydı. Yaş Çağatay xanının oң tərəfində oldurğan Doxtavi ulusunun uluq əmiri Şiravul Doxtavi sorun əxildə həmmədən qeyrisi bolsumu, amma onun ruhi üstün, keyp çağ bulub, çırayda xoşallıq cilvə qılatdı. O, küçülü silib içtilğan qimizni köp içib qızıb alğanlıqdan, yaş xanның oң tərəfində gidiyib, heç kimni köz qılmay oldurğan Doğlas Ulusbegi Əmir Bulacığa çıqılışqa başladı. Mən Əmir Şiravul Doxtavi Uluq xanның ətkəsi və onun kiçik çığıdan tartıb bir tərbiyəlgən ögey atısı tursam, Ulusbegi mən bolmay, qandaqsıge sən Ulusbegi bolğudaksan? Onun tulumdan toxmaq çıqqandak tuyuqsuz etqan bu sözünü anlap, Monqol bəklərinin vaqıraş caqıraşları çippidi besilib qaldı.
Bu çağda Toxtavi ulusunun uluq əmri Şiravul Toxtavi özünü bu mərikidiki ən çoğ adam dep çağlap qaldı-mı? Qandaq xalayiq aldıda opdan iki eğiz söz qılmaq bulup orundan turvedi. Təbil dumbaqlar güldürləp, kanay sunaylar qaytadan çilinişqə başladı. Nailaş o yana öz orunda oldurup qaldı. Hörmətlik ağsaqal, dedi Əmir Bulacı terkib. Ulus bigilik mərtebesi mağa öz atamdan qalğan mirasdır. Öz atamdan qalğan bu təvərik mərtebə əlbəttə mağa təalluqdur. Sən mirasdan muş təqsimi al degan maqalını anlamağanmı? Şiravul Toxtavi onunğa alayıb qardı. Onun etqan sözü xala-xalımaz paranlaşıyatqan Doğlat Ulusbegi Əmir Bulacı'nın paydasığı kelib çıxdı. Əmir Bulacı, itni öldürgen kömüdü. Senin atangdan qalğan haqni kim alğan bolsa şu qaytırdı. Tapınını yaş xanımızga artışınğa yol qoyulmaydı. Hey, segiz xandek tolu şaraqlar əmigine? Dəprə diye berdi Əmir Bulacımız boş kelmestin. Tughlugh Timurxanni xan qılğan kim? Biz Doğlatlar emasmı? Şundaq ikən, xanның mağa atamdan qalğan 7 türlük mənsəbgə, yəni 2 türlük mənsəbni qoşub, cəmi 9 türlük mənsəbni culduca qılıb bərgənligi haq boldu. Deməsligingə nimə amalın var? Hey, Əmir Bulacı, dep onu məsxir qıldı Şiravul Toxtavi. Çağatay xani Tughlugh Timurxan goya aptap, sən zərrə, u goya darya, sən şahabca. Sen kim, o kim? Onun bilen təng buluşqı nemi həddən? Atanga o mənsəbni kim berib diken? Əcəb bizning xəbrimiz yox ki, na? Dəb barlas qovmudu mu bir bəg onun tişiği təydi. Bu çağda Əmir Bulacı'nın qaxırı qəzbi örləb, quyuq çeçi tik durub ketdi. O orundan səkrab qopqınıca Şiravul Toxtavi'nin közüge bigiz qolunu jonup turup, Çingiz xan mening örtöpə degan uluq bovamğa 7 türlük mənsəb bergende sen nədeydin? Dep qaxır qıldı və qoynidan oldusığı itlib keliyotgan yolbasının sürütü düşürülgen bir altın təmtəkni çıxardı. Şiravul Toxtavi bu altın təmtəkni görüp tavuzu qoltuğudan düşkendek boldu da pəs qoyğu düşüşke məcbur bulup keyit bu uşqan halda zuvan sürmey olturup qaldı. Bayatın ün çıkarmay oltırgan Çağatay xani Tughlugh Timur mihmallarga qimiz keltirilsin dep emir qıldı. Emir Bulacı xanğa qulluq bildirgenden keyin mulazimlarga işaret qıldı. Mulazimlar putunun uçudu dəssəb kelib, kuçılı selinğanlıqdan bujildab köpük örləb turgan küçlük qimiz, lıq duruldurulgan çöçeklerini kömüş patnus bilen ulus bəgləri bolğan bu mənmənçi bəg əmirlərgə bir-birləb tutdu. Hörmətlik oqurman, qimiz toğrusidagi sözimizni muşu yerdə toxtutup duraylı. Bayatın Doğlat Ulusbegi Əmir Bulacı bilen Toxtavi qabilisinin ağsaqalı Əmir Şiravul Toxtavi otursidagi bir qapas tilcingə səbəbçi bolğan 9 türlük mənsəbinin nemi hikəligini düşünüş üçün gəpni yana Çingiz xanның Qara Qitan xani küçlükni yo'qotganligidan başlaymiz. Miladiya 1210 yılı Tangırtaq ətrafıdaki kən vadini besib alğan Qara Qitan xani küçlük Almalıqның xani Uzar xanni öldürüvetdi. Arqıdilla Tangırtaqның janubidagi İslamlaşqan Xotan diyarida musulmonlarga dəhşətlik türdə ziyankeşlik qilib, Xotanlik mərhum məşhur İslam öləması Mevlana Alaeddin Damollini Sipilning qoqdisiga çahar mıqbili qilib öldürdü. Arqıdilla etiqadini özgürtishga unumağan bir qancha tümen kişini tirik kömdirdi. Bu vəhşilikdən xəbər tapqan Çingiz xan miladiya 1218 yılı özünün Cəbər Noyan, Subotay Noyan və Örtöpə Noyan degan məşhur sərkərdilərini 2 tümen 5000 əskər bilan Yavuz Qara Qitan xani küçlükni cəzalaşqa əvətdi. Cəbə, Subotay, Örtöpə Noyanlar
və Qarqitallarının köni sərkərdisi İsmail qatarlıq Qarqitan xani küçlükni tarım oymanlığının cənubidin sürtüqay qılğan peti hazırki Qashqar şəhərinin ғərbi şimal tərəbidəki qarangğuluq tağlarının Qapqa degan yerida tirik tutub aldı və onun beşini kesib Qashqar Saka Arol, yəni Yakan, Udun, yəni Xotan qatarlıq joylarga apırıb sazayı qıldı. Şunun bilan Xotan, Qashqar, Yakan, Aqsu, Qar şəhər qatarlıq Uyghur şəhərləri uruşmayla ilindi. Qarqitallarının bu yerdəki şahnaları başçılığındakı məmuriyyəti təltüküs yemirib taşlandı. Moğollar bu joylarni işğal qilish bilan tangla diniy e'tiqod erkinligini jakaladı. Bu siyasat mushu joylardagi Uyg'urlarning Moğollarga tez el buluşqa turtki bo'ldi. Manglay söyər və Etğut Uluq Uyghur eli qatarlıq joylarning Moğollar tərəfindən tez təsərrüf qılınışıda Örtöpə noyanның tökpisi çoğ bolğanlıqdan Çingizxan onunğa bütün Manglay söyər ölkisini suyurğal qılıb bərgənnin sırtıda, yəni onunğa mundaq 7 türlük mənsəbni culdu jasaq qılıb mühürləb bərdi. Bu haqda məşhur Uyghur tarixçisi Mirza Muhammad Haydar Köragan özünün Tarixi Rəşidi degan əsərində mundaq deb məlumat bərgən idi. Bu 7 türlük mənsəbnin təfsilatı 1. Tabil, 2. Alam, buni türk tilda Tümentuq və Nağra deydi. 3. Mulazimlardan 2 kişiyə qoşun tuğ bərgəy. 4. Qur götürgəy, yəni Moğolның qaydası boyunca xanның məclisində onundan başqa heç qandaq kişi o qiyasını qolunda götürüb yürəlməydi. 5. Şikar paytida hər qandaq kişi, hətta toşqan oğluğucu kişi bolsumu, o kişinin nökürü bolğay. O mənini Türkiye sözüdə mundaq ibarə qılğan. Börünü tutqan, toşqan oğluğallarının həmmisi onun sızığıdan çıxmısın. 6. şu ki, bütkül Moğol ulusuğa əmir bolğay. Nişanda onun etini Moğol ulusunun sərdarı dəb yazğay. 7. Divan xanıda əmirlər onundan bir yay boyu yıraqdı turğay. Çingiz xanның ora tubura, yəni Örtöpəgi bərgən 7 mənsibi şular idi. Əmir Bulacı Tughlugh Timur xanni qalmaq yurtidan əkilib xanlıq taxtiga olturğuzğanda Tughlugh Timur Əmir Bulacının bu xizməti üçün yuqurqi 7 mənsəbə yana 2 mənsəbni qoşub 9 mənsəbni bədi. Bu 2 mənsəbnin birisi qoşun əmirlərdən hər bir əmirinin 1000 nökürü bolsa, onu mənsəbdən çıxırış və mənsəb berişdə Əmir Bulacı ixtiyarıga ega bolğay. Xanның hörmətiga muhtaç bolmağay. 2. şu ki, Əmir Bulacının nəsildən bolğan hər bir kişi ta ki 9 xil günah qılmağıca onunğa etiraz bildirməyək. Günahı 9'ğı yetsə, onun sorğunu qılmaqçı bolsa, onu 2 yaşar bolğan aq atqı mindirgəy və onunğa izzət qılıb etinin astığa aq kigiz salğay. Onun sözünü xanğa barlastın bolğan əmir yetkizgəy və xanның sözünü onunğa ərgünətdin bolğan əmir yetkizgəy. Demək, yarğı soraqni muşu usulda qılğay. Günahı ölümge tigişlik günah bolsa, 9 günahның həmmisi eniq bolsa, onun 2 şerikidin qan alğay, onun bədində qan qalmığıca qan aqqay. Yuqurqi 2 əmir 2 yenidən onu yöləb turğay, bütün qini çıxıb halak bolğandan keyin bu 2 əmir yığlab onu taşqırığa açıqqay, dəb 9 mənsəbə xət nişanı qılıb bərgən idi. Tughlugh Timur xanның o xət nişanını peqir körgən idim. Çünki boğularımızdan qalğan bu xət qoldun qolğa qilib, atam Tangri onun cayını nurluq qılğayğı yetkizgən idi. O nişan Şahib xanның parakendikçiligida yo'q bo'ldi. Onun sözləri və xətti Moğol üslubida idi.
Mən mundaq anlagan edim. O nişanның axırda Tunğuz ili bahar vaxtıda Qunduz vilayetida yezildi deb putilgan idi. Bu sözlərni xalq taki Qunduzğucu bo'lgan joylarning hammasi Tughlugh Timur xonning taxt tavalikida ekanligini dalil qiladi. Amir Bulacı'nın Örtepe atlık uluk boğusuğa Çingizxan tarpidan juldu yasak qılıp berilgen 7 türlük mensep bilen kiyinki çağlarda Tughlugh Timur xonning Amir Bulacı'ga yana 2 türlük mensepni qoşup jami 9 türlük mensepni juldu yasak qılıp bergenliginin jarayoni to'g'risida mushunchilik ma'lumot bersak kifoya qiladi. Endi baştaki sözümüzge kelayli. Tunji qitimliq elishda yengilgan ulug' amir Shiravul To'xtaviy paskoriga tushib, bergan bakki yarabdi, bermagan kimga deb qo'dirab qo'ydi-da, o'z o'rnida shumshib o'ltirib qoldi. Bu chaqda Chag'atay ulusining xoni Tughlugh Timurning o'ng tarafida o'ltirgan ulus begi Amir Bulacı o'rnidan sakrab turdi va hech qanday takallufsizlar marika ahliga bo'g'uq ovozda so'zlashga boshladi. Ulug' buvimiz Chingizxon hayot vaqtida Mo'ng'ullar yer yuzidagi eng bahodir, eng kuchli, eng aqlli xalq, undan ularga hech kim teng kelolmaydi deb vasiyat qoldirib ketgan, dedi u. Shunga Mo'ng'ullar butun dunyoga hukmronlik qilish kerak. Barliq tayfa inson guruhining hammasi biz Mo'ng'ullarga qul bo'lib xizmatimizni qilish kerak. U so'zlab o'tib, ko'zining quyruqi bilan Amir Shiravul To'xtaviyga qarab qo'ydi va boshqalarning anglamasligi bilan kori bo'lmay so'zlaverdi. Taqdirga tan bermay qarshi chiqqanlarning kallasi elinib, bitchit qilinadi. Biz besib o'tadigan yo'l odamning qini sal bo'lib oqadigan Qizil daryo bo'ladi. Chag'atay xoni Tughlugh Timur xon meni Amir Bulacı'ni rasmiy yo'sinda 9 turlik imtiyozga ulus begi qilib tayinladi. Rahnomalik, hukmalik, ulug' Haqqan podsholarning oldida zinnat berdi. Shunga agar o'lganlarning ruhini tiriklarning yuzini qilamiz desanglar, Tughlugh Timur xonni otasi marhum Chag'atay xoni Esenbug'a xonning o'rnida Chag'atay ulusining xonlik taxtiga varislik qildi deb bilirsizlar. Bu chaqda So'rin ahli arasida o'ltirgan Toshtemir Bahodir hammadan avval Davlat ulusbegi Amir Bulacı'ning so'zini qo'llab-quvvatlab o'ttirga sakrab tushdi va "Ey hurmatli sazovar ulusbegi, Amir Bulacı janoblari" deb vaqirab so'zladi. Siz hammamizning ko'ngildagini haq so'zni qildingiz. Biz sizning himmatingizning sharofatida maqsadimizga yetdik. Biz Tangridan ömrünüzün uzun, bilginizin küçlük, dövlətinizin ziyadə buluşunu tilaymiz. Biz hammamiz mərhum xaqanımız Esenbug'a xonning kamtar chakarlari edik. Mərhum xonimiz Esenbug'a xonning saltanat taxti almalıqda edi. Hali ham biz hurmatli ulus begi Amir Bulacı janoblardan yosh xonimiz Tughlugh Timur xon alilarini himoya qilib, ehtiyot bilan qo'g'dab, otasining almaliqdagi taxtiga varislik qilishiga hamdam bo'lishini tilaymiz. So'rindiki boshqa Mo'ng'ul bek amirlarmi tangla. Burhanimiz soldi janobi Haqqan alilarga yar yo'lak bo'lg'ay deb tangla olqish yangratdi. Bu chaqda Tughlugh Timur qo'lini asta ko'tarib, So'rin ahlini tinchlig'inglar deb ishorat qildi. Bayatın xuddi qumash qo'rg'andek po'ruqlab ketgan So'rin bir pasning ichida yerga yenni tushsa anglang'idek darajada timtas bo'lib ketgan edi. Ey hurmatli amirlar, ey bahodirlar, deb so'zlashga boshladi Tughlugh Timur. Mening yeshim 28 ga keldi, lekin ta hozirgacha biror cho'ng ishni vujudga chiqara olganim yo'q.
Atam Esenbuğa hammu mening yeşimda Irak Xurasan chegarasida odatdagi qo'shin amri bo'lib turgan ekan. Keyin u urush xudasi Soldeyning sharobati bilan butun Chag'atay ulusiga xon bo'lib, butun el miqyosida hukmron bo'pti. Men tug'ilganda qismatning ta'tirligidan To'xtaviy xalqi orasida tug'ilibdiman. 6 yoshdan boshlab padikayindan yurib, ko'p jafo mushaqqatlarni chekibdiman. 16 yoshga kelganda hurmatlik ulus begi Ulug' Amirul Umara Amir Bulaji janoblari shafaat qilib, hurmatlik Timur Bahodirni avatib, meni fani do'zaxdan qutuldirib chiqdi. Shunga u Amir Bulaji bilan Timur Bahodirga ko'p minnatdorlik nazari bilan yaqinlik qarab etgandan keyin yana so'zini davomlashtirdi. Shunga hozir men 10 yil burunqi To'xtaviy xalqining maltisi emasman. Butun dunyodagi insonlarning eng ulug'i bo'lgan Davlat Ulusbegi Amir Bulaji janoblarining himoyasidagi xonzodadurman. Balki hukmim butun Chag'atay ulusi miqyosida yurish oldida turgan kuchlik Chag'atay xoni Tughlugh Timur xondurman. Nasllik esil atlarim bor. Qo'limda 5 tuman lashkarim, Chag'atay ulusida kuchlik arq terikim bor. O'z ulusim bo'lgan Mo'ng'ul xalqim bor. Ular qo'limni shiltigan yerga yetib berishga tayyor turibdi. Men Tughlugh Timur, ulug' bolam Chingizxon bilan egisiga sodiq, qattiq qo'lliq Chag'atay xonning orzusiga varislik qilib, qumdak chechilib ketgan Chag'atay ulusini cho'qim qarchug'i suratli qizil tug'ning ostiga uyul tashtak uyushtirishga qat'iy bel bog'ildim. Agar men mushu ishlarni o'rinlash orqali sizlarni rozi qila olsam, sizlarmi albatta meni qo'llab himoya qilasizlar. Tughlugh Timur so'zini tugitib, ustozi Mavlona Shayx Jaloliddin ketikiga qaradi-da, uni so'zlashga undab. "Qani, mening ustozim, hurmatlik Mavlonam buningga nima deydikin?" deb so'radi. Qaqqan qo'ziqdek zich o'ltirishgan bag amirlarining kaynidan Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki o'rindan turdi. Ushtak aqargan appoq saqili taralgan nurani qiyofatlik bu vijik odam beshig'i kiyib olgan ushluq taqibsining ustidan siliq qilib dastar o'rib olgan edi. U bag amirlar qatorini kesib o'tgandan keyin Chag'atay xoni Tughlugh Timurning oldiga kelib qo'l qo'shtirib turdi va "Amring qulluq, ey qudratlik xaqam, meningdan nimani so'raysankin?" deb qulluq bildirdi. "Danishman maslahatchim", dedi Tughlugh Timur Mavlonaga tikilib turib. Qurut yeb o'tmi to'shik bo'lib ketgan eski teriga o'xshab qolgan bu mamlakatni tuzashda hammadan avval qaysi ishlarni qilishim kerak? Sen avval shuni degin. Aqlinga barakalloh, ey haqani azam, deb qo'lini ko'ksiga qo'ydi Mavlona. Bu ta'tir aylangan zamonning rasmini, bir kech kunduzning shiddatini va alamiy davronning kulpitini sana qandaq til bilan bayon qilib bersam bo'lar. Bu vafosiz davron otini o'g'ildan, onini qizdan, mehribon mashqini barna oshiqidan ayirib tashlab, hijron firoqiga mubtalo qildi. Hozir xonzoda deganlar shunchalik ko'payib ketdiki, bu xonzodalar bir-birini ko'rolmasdan o'zaro dushmanlashmoqda. Qo'lidan kelsa birsi tirik yutvassam deyishidi. Ular o'zaro g'avg'o qilishib, elning beshini o'choq etishmoqda. Shunga g'avg'o qaynagan bu elni yeni boshdan bir qobil yo'lboshchining bayrog'i ostiga uyushtirish shunchalik o'ng'ay ish deb qaramsam, bu chaqda so'rinda o'ltirishgan Mo'ng'ul bag amirlari, "Ya Allah, ajoyib o'tkir fikrlikkan emasmi?" deyishib hayron qilishdi. "Aytganlaringning hammasi to'g'ri, ey Mavlonam", dedi Tughlugh Timurxon. "Sen bizga boshqasini emas, balki g'avg'o qaynagan bu elni qandoq qilib qaytadan birlashtirgili bo'lganligini so'zlab bergin." Tughlugh Timurxon Abduvali Ali 10-bob Mahdi oxirgi zamon
347-bətdən başlandı. Biz musulmonlar yer yüzüdə yavuzluq, zo'rluq, zumbuluq və təfriqçilik çekiga yetganda Məhdi axırqı zaman paydo bo'ladi deb qaraymiz, dedi Mavlana Şeyx Jaloliddin Ketki sözünü davomlashtirib. Bu chaqda bütün dünyada adalet o'rnab, boy bilan gadayning farqi tugab, xalq baxtiyor turmush kechiradigan bo'ladi. Demek, Haqqani Azam, Tughlugh Timurxon janobi aliylari Allah Taala tarafidan azg'un bandalarni hidayat yo'liga boshlash uchun avatilgan Mehdi oxirgi zamondir. Bu chaqda ulus begi Amir Bulaji uningga humuyib qarab qo'ydi. U o'zini hamma kishidan ustun qo'yatdi, ham o'zini bakmu dona hisoblaydi. Shunga u doim kishilarga aql ko'rsatishni yaxshi ko'radi. O'zi bilan gap talashgan odamga bakmi o'ch edi. Shunga u "Haqqamga maslahat bergan o'zing kim eding?" deb sardi qildi. Andın maydisiga zanjir bilan esib olgan butini ko'rsatib turib, "Ey Uyg'ur baxsi, aytib baqa, sen degan Mehdi oxirgi zaman biz Mo'ng'ullarning jabri jafodan qutuldirguchi rahimdil oq ko'ngil qun ishim burhanimiz shumi? Mehdi oxirgi zaman xalqni baxtiyor qiladi demsan, baxt degan xuddi badanimizdagi esil tundak o'zimizga chaplashib turibdi. Biz har qachon, har zaman baxt bilan bilamiz." U Mavlana Şeyx Jaloliddinga yevitadigandak alaydi. "Hurmatlik ulus begi", dedi Tughlugh Timurxon Amir Bulaji qarab. "Bilamsiz, bu Uyg'ur baxsisining biladiganlari nayiti ko'p ekan. U bizga bakmi lozim odam. U har turli foydali masalalarni, cho'chaklarni biladi ekan. Onun ustiga bizlarning aramizda putukchilik qiladigan odamni tepilmaydi. Bu Uyg'ur baxsisi buningdan 7 yil ilgari Uyghur sahrasida yo'lvas ovlab yurganda bizga uchirgan edi. Shuningdan tortib bizning yenimizda putukchi bo'lib ishlab kelyotdi. U Uyg'urlarning orasida Mavlana deb atiladigan bilimlik baxshilar qatoriga kirdigan odamdir. Shunga siz uningga behuda qayib, o'zingizni parakanda qilmasangiz." Andın u Mavlana Şeyx Jaloliddin Ketkiga qarab dedi. "Ulus begiga rahmat etqin. Marhamatlik ulug' amir sana kengchilik qildi. Buningdan e'tiboran sen bizning maslahatchimiz bo'lsan." Mavlana aqlliq Tughlugh Timurning nima demoqchi ekanligini tushundi. Va ulus begi Amir Bulajiga beshini egib hurmat qildi. Şunun bilan bayatınkı ciddi vaziyat sal besiqqandek bo'ldi. "Ey hurmatlik ulus begi janoblari", dedi u. "Meningdan nimalarni so'raydigansan? Men aytayotgan Mehdi oxirgi zaman sen so'rgan qutqizg'ish kun ishim burhaningga o'xshamdi yo'q. Bunisi menga noma'lum. Chunki sen butqa sajda qildigan ma'jizadirsan. Men bo'lsam birdan-bir haqda Allohga e'tiqod qiladigan musulmondirman. Men e'tiqod qiladigan Alloh ustimizda hammaga ibrat ko'zlari bilan qarab turguchidir. U ham tug'ilmagan, ham o'lmaydi. Endi Mehdi oxirgi zamonga kelsak, u boshqa bir gap. Yer yüzini zulm qaplab ketganda Allah bandalarni azob uqubatdan qutuldirish uchun ummatlardan birsini yer yuziga avatidi. Musulmonlar Allohning bu ummatini Mehdi oxirgi zaman deb ataydi. Shunga Tughlugh Timurxonmi azob chekkuchi bandalarni zulmdir qutuldirish uchun Allah tarafidan yer yuziga avatilgan ummati Mehdi oxirgi zamondir. Bu chaqda boshqa Mo'ng'ul bag amirlarimi Mavlananing so'zini tasdiqlagandek qilib Tughlugh Timurga olqish yangratdi. Şöhreti alamga mashhur, dushmanini yig'latgan, umrida tang kelgidek odam chiqmagan, hayvati butun dunyoni titratgan, mashhur Chingiz Xonning o'z pushtidan bo'lgan ulug' Chag'atayning avlodi Tughlugh Timurxon uzun umr ko'rsin.
Tuyuqsız anlanğan, qulaq mengini yep ketgüdek jarjur qılğan bu avazlar çoңqur xiyallar ilkide olturğan Ulusbeki Uluq Əmir bulacını qattiq çöçtüvetdi. Onun keypi birdilla öştüdə pəşlərini qaqqınıca arqısıga qarapmı qoymasdan xan çidirğə kirib ketdi. Onun bu hareketini görüp, yaş Çağatay xanı Tughlugh Timur Timur Bahadır bilen mənilik köz uçuraştırıp aldı. Andın ornudan turup Timur Bahadır'nın qulqığı pichirlap qoyğandan keyin Mevlana Şeyh Jalaliddin ketikini başlap xan çedirinin içiga qarap maňdy. Tughlugh Timur xan çedirinin içiga kirip ketgandan keyin Timur Bahadır qo'liga liq bir çöçek qimizni elip "Hürmetlik bəg emirlər", dedi o əmmiga təkşiyə qarab. "Cənabı Ulusbegi əmir bulacı səlbitap olub qapdı. Xan, hürmetlik Ulusbegini xan çedirigi kirib dəm ilişqi buyurdu. Və sizlərni sorunda içilib yeyilib oltursun dəb yarlıq berdi. Əmdi bəgi bolmaqçı, palvallar öz maharetlerini körsətməkçi. O Murasim begiga "Əmdi bəygini başlasanlar boludu" deb qo'lini silkib qo'ydi. Bu chaqda Murasim begi maydonning bir chetida qator tizilishib o'tirgan nag'irchilarga qo'l shiltibdi. Birdilla burg'u surnayla g'art-g'urt qilib chilinib bəygining rasmiy boshlanganligidan belgi berdi. Jakarchilar taraf-tarafdan xan aliylari bəygi qilishqa farmoyish berdi. Palvonlar bo'lsa bəygi maydoniga tushsin, chilishish, o'qiya etish, qilichvozlik, kamanbozlik, nayzivozlik, umidbozlik hozir boshlanadi. Tarang daryosini bo'ylab necha chaqirim uzunlikqa so'zilgan kang tuzlanlikda chumulidek mig'ildab yurishgan odamlar necha yerda kang doiralik halq tuzib tizilib o'tirishadi. Ularning keyniga o'ri turganlarning keyniga yana otliqlar tizilib 3 qavatlik 3 halqiliq doirani shakllantirdi. Bir yerda chilishish bo'lsa, yana bir yerda o'qiya etish davom qiladi. Yana bir yerda qilichvozlik hunarini ko'rsatayotganlar kishilarning diqqatini o'ziga jalb qilib olgan bo'lsa, nayzivozlik o'zlarining karomat mahoratlari bilan kishilarni o'ziga moyil qilib olgan edi. Çelişçiler sorunida qiyas qo'qan chiqarib, tomosha ko'rguvchilarning diqqatini o'ziga jalb qilib oldi. Halqı içida xuddi iyiqqa o'xshaydigan zabardast ikki palvon bel tutishyapti. Ularning ikki yelkisiga ikki odam bemalol mingidek yigitlar edi. Putlari buqininkidek mazmut, mustahkam edi. Belaklardagi turmal to'lg'ishib turgan tarmush go'shlari har bir harakat qilganda yuqori tuvan yurishib turadi. Ular bir-birining belidan qo'rib tutishib, anda-sanda bir-birini silkib qo'yishib, aylanib turishadi. Qaraganda kuch jihatda tang kelib qolganmi qandaq, ular shu tariqada bir osh pishimgacha bel tutishgan bo'lsa-mu, ammo hech kimni yiqita olmadi. Bir kemlarda o'ng tarafda turgan palvon raqibini yerdan yulib olmoq bo'lib putini yo'tkivdi. Qarshi tarafdagi palvon fursatdan foydalanib uni chaputladi. Eliq palvon xuddi pur terek o'rilgandek guppida qilib yerga yiqildi. Chilishish qoidasi bo'yicha u yengilgan hisoblanadi. Shunga u ruhi tushgan holda salpiyib maydondan chiqib ketdi. Yengen palvon bo'lsa, xuddi ko'zi qizargan ko'rang boqidek pat-pat yerni tepib, palvon talab qilib ho'kirab qo'yadi. Oxiri uningga baslashalaydigan palvon chiqmagandan keyin maydisini kerib, aljanglab mang'inicha Murasim begining oldiga mukofot talab qilg'ili ketdi. Marganlar so'rini texmi qizib ketgan edi. Egiz bayroq hodisining uchiga qizil jala pöpüklük bir polat dubulga esilgan bo'lib, talab bo'yicha margan 100 qadamdan nerdan o'q o'zib, ashu dubulg'ining qizil chala pöpükini bir o'qtila o'rib
üzüp tashlashi kerak edi. Maydonga 3 margan tangli tushgan bo'lib qator turishgan edi. Qoida bo'yicha birinchisi tekkizolmagandan keyin ikkinchi va 3-chi margan o'q uzatdi. Murasim begi qo'lidagi qizil bayroqni egiz ko'tardi. Marganlar belgi silingan sadaqdan o'qiya bilan o'qni elib batildi. Ikkinchi bayroq ko'tarilishi bilan birinchi margan elqi xadining ustidagi po'lat to'bulg'ining qizil jaloliq po'pikini qarg'a ilishga boshladi. Uchinchi bayroq ko'tarilishi bilan tangla ving qilgan ovoz anglandi-da, xadining ustidagi po'lat to'bulg'ining qizil jaloliq po'piki pok qilib yerga tushib ketdi. Bu chaqda maydonda tomosha ko'rib turishqanlar atanga apirin hushsharra deyishib marganni olqish sadosiga ko'mib tashildi. Xan çadırının tört tarafıga qo'yilgan oltin chirginning sol yonida badashqan qurib o'ltirgan Amir bulacının oldida qimizdan bo'shagan cho'chaklardan 6-7si qalaymaqan tashlab qo'yilgan edi. Ulus begining yuzi kuchula silib echitilgan kuchli qimizning taptida shalparda qizirib, ikki cheki tomiri ko'pib bürtib chiqqan edi. Har bir cho'chak qimizning o'ziga tushliq kayfi bo'lgandek ishgan siri u ichida saqlab kelayotgan g'umlarni xonga biraqli to'kkili turdi. Bizni ulug' yurishga atlaninglar, etinglarning tuyqi zaminning eng oxirgi kirvikiga yetkizib, Mong'ollarning shuhratini butun olamga tarqitinglar deb vasiyat qoldirib ketgan odamning kimligi esinglardan ko'tarilmagan bo'lsa, u kishining o'z orzularini amalga oshirman deb yurganda ajal so'rab bu dunyodan aketgan ulug' bo'limiz Chingizxon ekanligini obdan bilasizlar. Shundoq ekan, qo'limizdagi xosiyatlik jonivorning oq ustida echitilgan bu kuchlik sharobni shu marhumning ro'yining xush bo'lishi uchun ichayli, dedi-da, bujildab ko'pik urlab turgan kuchlik qimiz qo'yilgan cho'chakni ilib bir tiniqtila ichivatdi. Ondan saqib tushgan qimizni tüyde qolgan bir necha tamchisini qo'liga tamdirib maydisiga surkidi. U tili kalvalishib, qo'llari titrab, cho'chakni tuzukmi tutolmaydigan holga kelib qolgan bo'lsa-mu, yana qimiz talab qildi. Bu chaqda taladan kirgan Timur Bahodir Amir Bulajiga: "Hurmatlik ulus begi, yashinib qoldingiz. Endi bo'ldi qiling, qimiz ichmang" deb nasihat qildi. Amir Bulaji uningga shundoq bir sat alaydiki, Timur Bahodir ittik yerga qarab oldi. Amir Bulaji alijo'qi vaqirg'il turdi. "Nima deb yursan, hey? O'zingcha menga nasihat qilgudek bo'lib ketdingmi? Haddingdan to'la oshma. Meni boshqurishingga texi atiganlik qiladi. Zamon buzilsa, otdan eshak o'tib ketadi degan mana mushuda" deb qaqaqlab kulib ketdi va mulozimlarga kuchli silib echitilgan kuchli qimizdan yana keltirgizdi. Bu chaqda Mavlana Sheyx Jaloliddin ketki o'rnidan turib, qattiq kayf bo'lgan ulus begining oldiga keldi va "Hurmatlik ulus begi, bo'ldi qil, endi ishma. To'la ichib, tilingmo kalvalishib qapti" deb nasihat qildi dag'dillik bilan. May sharob aslida oz issa badanga foyda qiladigan, ko'p issa ziyon qiladigan narsa. U insonning o'sh kallasini xiralashtirib, aqlini kesidi. "Ey Uyg'ur baxsi, anglasam sening diningdimi may sharob ichishni ancha cheklab ketmaydigan tuqqu" deb so'radi Amir Bulaji mug'ambarlik bilan. "Ey hurmatlik ulus begi, bu so'zing intayin muvofiq bo'ldi" deb uning savoliga darhol raddiya berdi Mavlana. "Bizning dinimizda may sharob ichish hammadan burun qattiq cheklangan yomon ishlarning birisi. Chunki bizning dinimiz borliqqa kelib 3-yilila may sharob qat'iy ma'ni qilingan. Albatta, bundaq qilishga ma'lum mazgil, payt zarur bo'lgan. Chunki islom dini borliqqa kelgan taziylar hududligida ular may sharobni favqulodda yaxshi ko'rganligi uchun Alloh taoloni uni biraqla harom qilmay, tadrijiy harom qilgan. Agar may sharobni biraqla harom qilgan bo'lsa, ularga uni tashlash nayti eg'ir keladi.
Şunun üçün onu paydın-pay kişiler qabul qila oladigan şekilde asta-asta haram qildi. Chunki bir yaman ishning haram ekanligi, yana bir ishga munosabatlik bo'lsa, uning xatarlik ekanligi va ziyonliq ekanligi aniq ko'riladi. Uning kishilar qalbida paydo qilgan ta'siri kuchli bo'lib, uni kishilar oson qabul qiladi. Bu sababdan islom shariatining ahkomlarining ko'p qismi biror hodisaga aloqador bo'lib keldi. Masalan, Sahih Buxoriy degan kitobda Hazrati Hamza mas holatda Hazrati Alining ikki to'gisini o'ldirib qo'yganligi rivoyat qilinadi. Demak, may sharabning ziyni musulmonlarga ochiq ma'lum bo'lgandan keyin Alloh taolo sharabni qat'iy turda harom qilib, ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan tashlarga cho'qinish, pal o'qlari, pal silish shaytonning ishi, paskini qiliqlardir. Baxtga erishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar degan mazmundagi oyatni nozil qildi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin musulmonlar birdak biz may sharab ichishni tashildik deb hammasi jon dil bilan qabul qilishdi. Demak, may sharabning ziyni mushundoq ko'p ekan. Ulusbegi, sen uni tark etsang nimishqa bo'lmaydi ekan? Sen elning otisi bo'lgankansan, aslida boshqalarning bundaq nashayan ishlarini to'ssang yaxshi bo'ladi. Mening may sharab ichishim bilan Chag'atay saltanatining kuchayishining nima munosabati bor? deb chalvaqab ketdi Amir Bulachi. U odatdagi bir Uyg'ur putukchisiga gap tepib berolmay xafa bo'lib o'tdi. Albatta, zo'r munosabati bor, dedi Mavlana Shayx Jaloliddinmi bo'sh kelmay. Chunki nashayan ishlar ko'p sodir bo'lsa, elda zulm ko'paydi. Zulm, sitam xuddi saltanat sohibining ikki yelkasidan o'sib chiqqan yilonlardek puhralarning maishat yiltiziga palti chepib, ro'zg'orini quritdi. Buningdan qadimdan tartib bir misol bor. Masalan, ammo bas munozara mushi yerga kelganda Mavlana Shayx Jaloliddin ketki yerga tikilguncha so'zlamay jim turib oldi. Qani so'zla baxshi, nimalarni deydiganligingni bir anglab baqay, deb shalini chashdi Amir Bulachi. Bu chaqda Mavlana Shayx Jaloliddin ketki uning so'ziga darrov radiya bermoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo tilini yig'ib Tughlugh Timurga qaradi. Uning ko'zida chaqnayotgan o'ziga bo'lgan ishonch, kelgusiga bo'lgan qat'iy irodani ko'rgandek bo'ldi-da, Amir Bulachi bilan bir ilishib ko'rmoqchi bo'ldi. "Ma'qul amsa, hurmatli ulusbegi janoblari", dedi u oldirmay so'zlab. "Gapimga quloq solg'aysan. Qadimgi Ironiyalarda Jamshid podshoh degan bir hukmdor o'tgan ekan. Uning hukmronligi joriy bo'layotgan zaminda nam amili Timur tash deb atiladigan bir buzruk var yaşagan ekan. Buning yana bir ismi Mardas hakim edi. U ilm salohiyatda kamolatga yetgan, adab fazilatda to'lib tashqan bo'lib, mol dunyosining soni yo'q, dastigohi intayin ko'p edi. Uning ot kalsi, qo'y podisi haddi hisobsiz edi. Jamshid podshoh ko'nglida Timur tashni podshoh qilsam deb o'ylab yuradi. Degandek, Jamshid podshohning davlat arkonlari maslahat bilan Timur tashni podshoh qildi. Bu Timur tash uzoq yil podshoh bo'lib, mamlakatni adolat bilan idora qildi. Timur tashning Zahkah ismli bir o'g'li bor edi. U intayin dargidor va makkar odam edi. Kunlarning birida shayton lain bir buvay siyoqiga kirib, Zahkahning qishig'i keldi va "Ey Zahkah, xohlasang seni otangning o'rniga Jamshid taxtiga o'ltirg'izib podshoh qilay", dedi. "Chunki sana ko'nglim bak yaqin. Beri kel, otangni o'ltirgin. Men sana ta'lim beray. Otangni o'ltirmagicha Jamshid taxtining podshohligi sana tegmaydi." "Otamni qandoq o'ltiray?" deb so'radi Zahkah uningdan. "Otamni o'ltirsam, menga Jamshidning podshohligi tegamdi?" "Barhaq tegidu",
dedi şeytan lain. Atаңны öldürüşünün usulü mundaq. Atang saharda ibadat qilish uchun baqqa barıdı. Bağda bir quduq bar. Sen aval şu quduqның qishig'i berib al. Atang kelgan haman quduqqa ishtirvat. Zəkkah atısının beğiği berib şu yerge yoşurundu. Timur şah qaytib yetib keldi. O taharatga suv elish uchun quduqqa inishdi. Bu chaqda shayton lain: "Ey Zəkkah, tez bo'lmamsan. Men degan ishni tez tamom qil", dedi. Ammo Zəkkah ikkilinib qoldi va ko'nglim unmayotidi. Qandaq qilsam bo'lar, dedi. Shayton lain darhol: "Menga buyrug'in, ammo shart shuki, buning uvoli sening gardiningda bo'lsin", dedi. Vapasız Zəkkah dərhal maqul boldi. Şeytan lain Mərdas şahni egib, onu su ilvatqan peytdə quduqqa iştirvatdi. Şunun bilan bu padşahның taxti-baxti pani dünyadan baqi dünyaga yolga saldi. Taң atdi. Bağvanlar kelib Mərdas şahның quduqqa düşüb ölgənligini xəbər qilishdi. Bu xəbərini anlagan Zəkkah dərhal hayran həs və sarasimiga bo'lgan qiyofatda quduqning beshig'i keldi. U otasining o'ligini ko'rib, o'z qilmishiga qattiq pushaymon qilgan bo'lsa-mu, biroq pushaymon foyda bermadi. Mərdas shahni quduqdan chiqarib dafn qildi. Uning qabristonligiga oliy imoratlarni bino qildi. Xalq olam o'g'limi Xudodan qo'rqadigan podshoh bo'lur deyishdi. Bu çağda padişah Cəmşid xudalıq davasını qılıb çıxıb yüzü qara boldi. Xalayiq Cəmşid asilik qıldı deb həmmə uluqlar Zəkkahның dərgahıga yığıldı. Kilişdiki məqsədlər nimə? Deb sordu Zəkkah ulardan. Barlıq uluq uşaq, qeri yaş, nadan, ziraklarning hammasi uning oyog'i ostiga o'zini tashlashdi va birdek: "Buzrukvar atang Mərdas shah Xudodan qo'rqadigan odam edi. Sening atangning o'rniga podshoh qilamiz. Jamshiddan yuz o'rdik. U bema'ni da'voni qildi. Shu sababdan seni uning saltanat taxtiga o'ltirg'izamiz. Barliq ahli ilm, alloma o'limalarning hammasi sening ishiging oldida sap tartib turibdi", deyishdi. "Menmo imkoniyatning barcha sizlarga iltimos qilaman", dedi Zəkkah kulib turib. "Biroq bir shartim bor. Sizlar Jamshidga qilgan muomilni menga qilmasanglar." Zəkkahning bu so'zini eshitib, cho'ng kichik hammasi kitob keltirib qasam qilishdi va Zəkkahni intayin izzat ehtiromlar bilan saltanat taxtiga chiqarib Jamshidning tojini kiygizdi. Zəkkah Cəmşid taxtda muqim o'ltirdi. Yurtdagi mo'tivarlarga, palvonlarga, gadankashlarga amal berdi. Izzat in'am eksonlar bilan o'z obro'yini yuqori ko'tardi. Kishilarning ko'ngil qushini ram qilib, mamlakatning moyilligini qo'lga keltirdi. Bir kuni Zəkkah Cəmşid taxti ustida sexiylik bilan eshikni ochib, amaldorlarga oltin ton hadiya qilib o'ltirganda, shayton iblis haromzada ilgari Zəkkahga otasini o'ldirish taklifini bergan chaqdagi hayvat bilan ko'rinib: "Meni tonidingmi? Sen mening ta'limim bilan podshohlik martabasiga erishgansan. Agar yana lazzatlik taomlardan yeying bo'lsa, baş oshpazlikni menga o'tkazib bergaysan. Agar xohlasang, faqat bir vaqtlik tamoq qilib ko'ray. Sen tetib boqqin, yaxshi yoqdi, yoqmasa nerisini o'zing bil", dedi Zəkkah. "Taom qil", deb buyurdi. Şeytan iblis haromzada shundoq ustalik bilan taom tayyorladiki, Zəkkah shu taomni yana bir yeyishni orzu qildi. Oxiri Zəkkah shayton lainga oshxonasini o'tkazib berdi. Shuningdan keyin bu mal'un Zəkkahga har kuni xilma-xil mazalik taomlarni etib yegizadigan bo'ldi. Shayton iblis yana hiligarlik bilan: "Ati bir xil taom yeysanki, uni ikkinchi qatim yeyishni orzu qilib hasrat cheksan", deydi-da o'z o'rniga qaytadi. Shu ketsi ko'p hasham karomatlar bilan atisi sahargacha taom tayyorlaydi. Bir kuni Zəkkahning oldiga kaptar, qirg'ovul, bo'dinlarni pishirib akeldi. Zəkkah ularni noyati ishtaha bilan yedi va lazzatlandi. U xushal bo'lganidan: "Sening nima talabing bor?"
deb so'rab saldi. Şeytan iblis, "Agar menga ruxsat bersang, o'shnanga yuz ko'zimni qang'uchi surkib olsam", dedi. Zahkah, "Buning nima foydasi bor?" deb so'radi. Şeytan iblis, "Xalq orasida obro'yim yuqori bo'ladi", deb javob berdi. Zahkah darhol ikki o'shnisini yalang'ochlab berdi. Şeytan iblis bir nechini suyib, yuz ko'zini surtib g'oyib bo'ldi. Barliq ahyani davlat, arkani mamlakat bu ishga hayron bo'lib, qo'lining kaynini tishlashdi. Zahkahning o'shnisidagi shayton lain so'ygan yer qichishishga boshladi. U chidamay qichishgan yerni qashlagan edi, qapartma paydo bo'ldi. Bu qapartmalar yerilgandan keyin u yerdan ikki yilon bosh chiqardi. Yilonlar soatlab cho'ngishga boshladi. Yılanlar Zahkahning quliqidan kirib, uning mengisini yemoqchi bo'ldi. Dal mushu chaqda shayton lain tib sayoqiga kirib, Zahkahning ishigida paydo bo'ldi. Zahkahning odamlari uni boshlab kirib, Zahkahni ko'rsatdi. Şeytan lain Zahkahni ko'rib, "Har kuni ikki odamning mengisini beringlar. Shu chaqda yilonlar aram topidi. Agar shahning mengisini yeyishga tashna bo'lsa, Şah biharam buludu, ularning ko'ngliga azor bersanglar, ular shahni halokatga elib bordi", deb ko'zdan g'oyib bo'ldi. "Shunda qilinglar", deb bu vazifani vaqti-vaqtida ado qilib turish uchun bir odamga maxsus topshirdi. Bu odam har kuni bir odam mingisiga bir qo'y mingisini qo'shib yilonlarga yegizdi. Zahkah bu zahmatlar bilan jami 34 yil podshohlik qildi. Nurg'un odamlarni o'ltirib, yilonlarga yem qilib berdi. Oxiri odamlar o'limdan qutulish uchun yurtini tashlab, taraf-taraflarga sarson bo'lib chiqib ketishdi. Shayton lain har doim maslahat qilg'uchi qiyofatida kelib Zahkahga, "Bu kasalga odam mingisidan boshqa narsa to'g'ri bo'lmaydi", deb da'vat qiladi. Shu chaqlarda bu yurtda Kavayri Ahangir ismli bir tömürchi usta bor edi. Uning 72 o'g'li bo'lib, bu o'g'illarning 70i Zahkahning 2 mo'risidan o'sib chiqqan 2 yilonga yem bo'lgan edi. Shunga Kavayir Ahangir Zahkah tarafidan o'ldirilgan ashu farzandlarining tadbiraqida kechi kunduzni yig'izar bilan o'tkazadi. Bir kuni kechisi u shundaq tush ko'rdiki, tushida Hazrati Kiyamurus odam bishorat berib, "Ko'p parishon bo'lma. Zahkahning oldiga borganingda qo'yningga bazg'iningni silib bor. Uningga men sening dargohingda qerdim. Endi arzuyim shuki, bu bishimni yilonlaringga yem qilsam" degan. Sen shundaq desang Zahkah qabul qiladi. Yaqin berib bishiga bazg'an bilan ursang Zahkah halok bo'ladi. Bütün xalq u zalimning zulmidan qutuladi davatqidek. Cho'chib o'yg'ansa tushi ekan. Kavayir Ahangir bu bishoratni anglab Zahkahning oldiga kelib, "Ey olamning podshohi, men Kavayir Ahangir bo'laman. Men qeridim, jinimni silining yo'llarida pido qilsam, beshimni chiqib, mingimni yilonlarga yegizsam", dedi Zahkah. "Ha, mushu ay mushkullarda menga mushundaq muhabbatini izhor qiladigan kishilarmi bo'ladi ekan. Qolganini o'zing bil", deb javob berdi. Kavayir Ahangir Zahkah zolimning kayniga o'tib, darhol qo'ynidagi bazg'inni chiqardi va "Darding ey shah algi sen azar. Hozir turg'usi qiziq bozor. O'lguning afzal sana ey shah, zulm jabringdan al-bari bizar", deb nari tartib borganicha bazg'an bilan Zahkah zolimning beshiga shundaq urgan edi, bazg'an uning beshiga petib ketdi. Zahkahning paskini jini do'zaxga ketdi. Kavayir Ahangir Xudoga shukr bajo keltirib, bir uzun yog'ochning uchisiga to'mirchilik peshtamasini chigib, bayroq yasadi va bozorga jakarchi chiqarib, "Davr davr Kavayir Ahangir" deb jakarlatqizdi. Zahkah zolimning zamonida otasi, o'g'li, og'asi va boshqa tuqqanlari Zahkahning yilonlarga yem bo'lib ketganlarning zulm chekkan jamoati to'plashib, Kavayir Ahangirni podshoh qilib sayladi.
Mevlana Şeyh Jalaliddin Ketikinin bu hikayesini anlap, zade taqat qılıp olturalmagan Emir Bulacı'nın quyuq çaşları tik turup ketdi. O ornidan çacırap turup, "Jallat, qani sen? Azğun talimatı bilen xanni qaymuq turup, beşini aylandırgan bu Uyghur baxsını açqıp kallısını al," dep baqırdı. Şu an oң qol tarafdan 7 turgavut, sol qol tarafdan 5 turgavut yugurip qopdi. Ular Mevlana Şeyh Jalaliddin Ketikinin iki qoludan tutup, onu tala tarafga söyrep ilip meňişki temsilividi. Bir yanda qol qoşturup turgan Taşdömür Bahadır, Xan çedirinin töridiki altın çirgin üstüde olturgan Çağatay Xani Tughlugh Timurga bir qarab etgenden keyin turgavutlarga "Toxtanglar" dep işaret qıldı da Emir Bulacı'nın aldığı kelip, "Emir Bulacı, nimança bunçilik açıqlansız? Mongollardan bizge beşini yerg urup kelgen adam atağını öldürgen bolsumu apuğu layık degen sözü udum qalgan," dedi külüp durup. "Açığınızny besibilen, onun üstüge bu qeri Uyghur baxısı yaş xanımızga uzaqdan buyan pütükçilik qılıp xizmet qılıp keldi. İşte ursan igisinin yüzünü qıyal degen maqalı bar. Hiç bolmaganda yaş xaqanımızın yüzünü bolsumu qılın da," dep onunğa iltimas qıldı. Ulus begi Emir Bulacı Taşdömür Bahadır'nın sözünü anlap, gazipini besip sel paskoyga düştü. O Tughlugh Timur'nın lamcım demesden qapqını türgen beti şuk olturğuna qarap içi puşup, "Til bilen tikenni yolgulu bolmaydı," dep godonguşup koydu. Ve turgavutlargımı, Uyghur baxsıgımı tanlık kol şiltidi. "Hey, lalmı it," dep Mevlana'nın beşiga qamçı saldı. Mevlana Şeyh Jalaliddin Ketiki qılçımı parva qılmasdan beşini tik kötürüp turdi. "Senin azğın targıbatlaryň bilen xanny azdırıp ketipatganlygyňy uzaqdan beri köztüp kelmekdimen," dedi Emir Bulacı şalyny çaçırtıp. "Hayır, yaş xaqanymyzyň ustazy bolganlykdan yüzüňni qılıp işçiningni ayap qo'yay. Biroq buningdan keyin bundaq azğun targ'ibatlaringni qilmasliging uchun şum egizingni pechatlab qo'yishga to'g'ri keldiganda qiladi." O sözünü tügütüpla turgavutlarga yarı yelim bilen qag'az keltirishni buyurdi. Turgavutlar darhal yarı yelim bilen bir varaq qilin qag'azni onun aldığa ihtiram bilen sundi. Üjmi yıltızıda qaynatılıp yasalgan patlık qotan qağısı nahayda çiң bulup qurgandan keyin asanlıqça yırtılıp ketmeydi. Emir Bulacı'nın emrige binaen turgavutlar qotan qağızıga yarı yelimni tekşi sürtüp çıqqandan keyin qağızni Mevlana Şeyh Jalaliddin'nin ağzıga çaplap pechatlap taşıdı. Emir Bulacı Uyghur baxsının ağzıdaki qag'az pechatni hech kimning elitish huquqi yo'qligini e'lon qildi. Uyghur baxsının ağzı pechatlangandan keyin u gap so'z qilmaydiganligi, hatto suv icholmay, g'iza tamoq yeyolmaydiganligi hammaga ayon edi. Bu amaliyotda yanala Mevlana'ni o'limga hukm qilganlik bilan barobar edi. Köz aldıda yüz berip atkan bu işlerini eğir besiqlik bilen közdüp, kapıgını aşmay olturgan yaş Tughlugh Timur Emir Bulacı'nın Mevlana Şeyh Jalaliddin Ketiki bilen özünü uzaktan buyan taqip kelip atkanlığıdan haberi bar idi. Baya ulus beginin xan nemi deydigen dep qastan Mevlana'ni ölümge hüküm qılganlığı ameliyatda onunğa ibret bilen tehdit siliş hilesi işkenligini Tughlugh Timur allaqaçan sezip algan idi. Şoňa o qapqını aşmay şuk olturgan idi. Alhal Emir Bulacı özünün birinci ýylysının müşaqqatynyň şamalgy sorulganlygyny körüp, darhal ağzını pechatlap öldürüş ýylysini işqi salgan idi. Biroq bu ýylmy aqyllyk yaş Tughlugh Timur tarapydan darro sezibilindi. O Taşdömür Bahadırga közünün quyruğyny qarap qoydy. Seyrek Taşdömür Bahadır yaş xannyň mudasyny düşünüp, orundan sakrap turup Mevlana Şeyh Jalaliddin Ketikinin aldığı keldi de, "Sen nefretlik Uyghur baxsy valaq tekkürli qılgangy toy. Bu hikayeni sözleş arqylyk hörmetlik ulus bigi ne şeytan iblisga oqşatmakçymysan ha?"
Diginice Mevlana'nın kaçtığa çang-çoң qilib bir neçə təstek urvetdi. Qattiq təstekning zarbisidan Mevlana Şeyx Jaloliddin ketikinin ağzıdaki qağaz peçet çak-çekidan yırtılıp soyulup ketdi. Qağaz parçalary xuddi qar uçqundek pildirlap yerge düşüp ketdi. Ulus begi Emir Bulaji Uyghur baxsının ağzıdaki peçetning buzulganligini görüp qahri gazap qilmoqchi bolsumu, amma Taşdemir Bahadırның özüge boluşup sözben Uyghur baxsını gazap bilan kaçatlap söküvatqanligini görüp taştaq ketip ketken köngli bir az bolsumu taskin tapdı. Ve Mevlana Şeyx Jaloliddin ketikini xan çetiriden qo'g'lab chiqadi. Shundaq qilib Mevlana Şeyx Jaloliddin ketiki yana bir qitim ölümden qutulup qaldi. Şagirdining sehrli soqmaq yollar bilan ulus begi Emir Bulajini qaymoqtirib, özünü onun qanlıq qılçıdan qutquzib alğanlığını his qilgan Mevlana cho'nqur minnatdarlik va ishonch nazari bilan Tughlugh Timurga qarab atgandan keyin beshini tek tutqunicha xan chediridan chiqib ketdi. Nazm Yamanğa yar bolğaş Lutning jo'risi. Boldi peygamberlik xanidan vayron. Ashab kafikning istine çükün, yaxshilarga agashgash bolğanti inson. Şeyx Saidi. 10-bab oxirlashdi.